Imaš hak, Hanume, da damo jednu oku zejtina u derviševo teče. A da damo i 2 oke, efendem. Neka stigne da jedno kandilo za cijel Ramazan gori od našeg zejtina. Veliki pogledat će nas Allah. Inšalah, inšalah. Reče Halil Efendija i promijeni noge na sidžadetu koje je razastro pod velikim orahom u Bahči, gdje su najradije on i Hatuš Hanume sjedili. A koliko su puta oni isti muhabet vodili, pa davali i zejtin džamijama i hljebac apsenicima. Nije bilo siromaha kojem nijesu udjelili, pa već ni pse Halil Efendija nije zaboravljao. A sve to neće li se Allah smilovati te da im da djece. Ima već 11 godina kako je Halil Efendija oženjen i sve im je u kući taman i rahat. Hatuš Hanume ga pazi i čuva, voli ga, a tako i on nju. Da nije to, žalio bi na nju što djece nemaju. On je mejmur u Čumatu, taslidar je, te ima 400 groša na mjesec, a ima svoju kuću, pa tu mu je taman da lijepo živi. I kakav bi to bio život da je samo ta želja još da mu se ispuni, da ima poroda. A Hatuš Hanume je još više žalila što je Bog nije dao djece, te da Efendiju još srećnijim učini. I šta nije radila sirota Hatuš Hanume? I odila u vračare i pila i ljače i uzimala majlije od ođe, pa i od popa hrišćanskog, i nosila pod srcem u svilenoj kesici zemlju sa groba iz musine tekije i već sve što je čula i što su joj kazali, pa opet sve ne pomože. Vidi se, sam Allah nije htio da im da poroda, pa to je Halil Efendiju još više boljelo. Još te prve godine kad Halil uze Hatuš Hanumu, sjedio je on po koji put dugo podnoć sa svojom majkom, koja poslije umrije, pa su razgovarali o dječici što će ih Halil Efendija imati. Bio je izabrao imena, ako bude muško, daće mu ime Hudavert, a ako bude djevojče, daće ime Emetuš. Ta mu se imena svidjela, pa već sanjao djecu kako ih tim imenima doziva. Tako su sanjali Halil Efendija i njegova majka, ali majka mu i umrije s tim željama, a Halil Efendija već davno prestao sanjati i gotovo se pomirio s tim da nikada neće ni imati djece. Jedan put tako opet ujutro sjedi on u maloj tronožnoj stoličici pod onim oravom u Bašči, a Hatuš Hanume nosi mu kavu, pa kad mu prisluži sjede i ona na jedan čoš od lije, a prema njemu te da mu priča što je snila. Oni su već odavno svikli da jedno drugom pričaju svaki san koji bi se mogao makar kako tako protumačiti time da će dobiti djecu. Tim su se snovima i tumačenjima nadugo tješili. Efendem, sanjam ja kao neko veselje, džimbiš, svadba li što li, ne znam ni kako da ti kažem. Udara goči garneta negdje daleko u mahali, a ja kao uzjehala konja, te kao i ja idem u svatove, a ne znam ni čiji su. Pitam čiji su. Kažu, Halil Efendija se ženi, uzima udovicu sa djetetom. A ja kao i ne znam da si ti moj muž. A da si znala otkud se to tvoj muž ženi, otkud kiluka bi se probudila u pola sna. Ne bih Dina mi što? Halil Efendija se diže, skupi u kutiju cigariće što ih je odjutros jednako gradio, da u Čumatu ima azr, pa ode, a Hanuma ga isprati do kapidžika. Ali Hanume se vrati opet u Bahču, sjede na onu stoličicu na kojoj je Efendija sjedio, pa se nešto zamisli. Ono 2-3 riječi što je progovorio Efendija kad mu je ispričala san, iako nijesu bile ne znam što, već obična šala, opet njoj baciše jednu misao u glavu, misao koja joj dosad nikad nije dolazila na pamet. Ispremala je po kući i otrčala je kroz kapidžik u komšinke na kavu i prilegla malo oko podne na doksat da preleži dok ne prođe sunce, ali se te misli nije mogla oprostiti. Pred akšam kad začuka Halil Efendi na kapidžik, ona ga veselo dočeka, pa veli. Efendam, hajde slegni u Bahču. Hoću nešto da ti kažem. Halil Efendija sjede opet na onu tronožnu stoličicu pod orahom, pa kako se tek izvukao iz Čumata, snažno udiše večernji vazduh baštenski, te i ne sluša toliko ozbiljno Hatuš Hanumu koja tu kraj njega čučnula, pa ono što hoće da kaže i što je cijel dan smišljala počela izdaleka kazivati.
Pa, pošto mu je govorila o sebi, o njemu, o Kısmetu, reče: Eto, drugo čare nema. Mi smo bili dosta muž i žena. Allah nije htio da nas obraduje. Da učinimo hretluk, da budemo brat i sestra. Od danas pa do strašnog suda, a ja da ti nađem ženu. Oženi se, da izrodi djecu, a niko ih neće bolje očuvati nego ja. Pa, Mislio sam ja i to, Hatoše. Mislio sam ja i to, ali ne daj Bože da se ja od tebe odvajam. Ne mogu ja bez tebe. i nećeš, efendim, biti bez mene. Ostaću ti u kući. A koji bi ti pazio djecu? Ne mogu. Ne bih mogao ja zadržati se da ne učinim grehotu pred Allahom. Zar ti da mi budeš sestra pa da učinim grehotu? Kad ju je pomilovao, te zasješe joj se oči i sama Hatuš Hanuma vidje da ni ona ne bi mogla ostati uvijek sestra. Te u duši brže bolje odustade od svog prijedloga, ali ne htjede da to Halil Efendija osjeti, a od tog časa Halil Efendija je još više zavolio svoju Hanumu, koja je to već i svojom ljepotom zasluživala. Da nije bilo te ljepote sa koje Hatuš Hanuma u svoj kasabi bila čuvena, možda bi se Halil Efendija i prelomio na njen prijedlog. Ali ako nije tad htio uzeti drugu ženu sa kojim bi mu Allah dao djece, on je potad razmišljao često o tom i ovako se domislio. Uzeo bi još jednu ženu, ali sa Hatušom, da ne pravi ahretluk, već da mu i ona ostane žena. Ama i to bi učinio, kad bi našao ružnu ženu koja ga ne bi odvojila od Hatuš Hanume i na koju Hatuš Hanume ne bi kidisala, te da mu Hatuš ostane uvijek mila, nju da ljubi i miluje, a od druge žene samo djecu da dobije. A jedan put se desi nešto što taman dobro dođe. Muhasebedžija premješta se, ide čak u Anadolu za Deftedara, pa zove Halil Efendiju kao taslidara koji svu kasabu poznaje, a i mlađi mu je, te da mu on zbrine brigu da mu rasproda iz kuće ono što ne može na tako dalek put nositi. Prodavalo se mnogo dana i svako večer Halil Efendija predavao je Deftar Begu Esap i novac. Jedan put tako uveče veli mu Deftedar: Ništa mi nije fajda. Imam veliki borč, a dalek je put. Bili ti meni, Halil Efendi, mogao još za nešto naći mušteriju? Efendim, Imam jednu džariju, mlada je. Nije baš mnogo lijepa, ama mlada je još. Neću da je vodim prodao binju. Efendim, nisi pitao pašalare? Pitao sam, neću. Da vidim, veliki će se naći neko. Gledaj, Halil Efendi. Za koliko bi je dao, Bey Efendi? Iskaj 40, ama spusti na 30 zlatnih lijeva. Zna je raditi, mome haremu ona je hizmet činila. Da vidim. Znaš što, makar i do 25 lira neka bude, toliko sam je ja kupio. Halil Efendi ode pravo kući, te kad su bili za večerom, razgovara i ovo i ono sa Hatuš Hanumom, pa joj i to pripovjedi kako Deftedar prodaje džarije. Pa tek što dovrši riječ, a Hatuš Hanume: Znaš šta, efendim? Da je kupiš ti. Ti, niko drugi. A šta zboriš tako ludo, što će meni? Čuj, što će ti? Uzmi je. Uzmi, ja ti kažem, uzmi je. Peki, kad bi je uzeo, gdje su mi pare? A da nađemo, efendim. Pa onda šta će čaršija kazati? Halil Efendi 400 groša, ajluka kupuje džarije. A ako ti ona da djecu? Halil Efendija se čisto trže kod ovih riječi. Pogleda u Hanumu pa se zamisli se duboko i kad su legli da spiju svako zase, ali su jedno isto mislili dugo i dugo pod noć. Halil Efendi čak se jedanput u noći dizao te i cigaru pripalio, što nikad dosad nije činio. A kad se ujutro probudio te izmio se i uzeo avdes, sjeo je kao i obično pod onaj orah i otpočeo graditi cigariće i slagati ih u kutiju dok mu stigne kava. Dok on nije napravio ni 3 cigare, a Hatuš Hanume već silazi sa doksata i nosi na služavniku veliku čašu studene vode, jedno parče lokuma i 2 kave.
No što je danas neobično, na tom služavniku leži još jedna niza zlatnih dukata, 2 tanke niske bisera i 1 igla dijamantom iskićena. Šta je to? Pa znaš, Znam. Ništa ne znam. neću da se kitim. Eto, uzmi to, prodaj. Je li ostavi amanetu nekog, pa uzmi pare. Ama što će mi? Pa kupi Defterdar begovu džariju. Halil Efendija ne moga drugče nego zagrli Hatuš Hanumu te joj izljubi usta, grlo, čelo, kosu. To veče u Halil Efendijinoj kući ne biješe ih samo 2, već 3. Bila je tu i Zelha koju je Defterdar beg za hatar Halil Efendi dao za 5 lira jeftinije. Zelha je mlado i slabunjavo djevojče, tek joj je 15 godina. Mala, niska čela, vatrenih kao žar očiju, a crne kose. Bila je po ocu čerkeskinja, a po majci Turkinja. Defterdar beg ju je kupio još prije nekoliko godina, dok je bila sasvim mlado djevojče, te više da mu služi Hanumi kao izmećarka. Kad je dorasla do ovih godina, već ju je i Defterdar malo pripazio, te je manje radila izmećarske poslove, ali je ipak nije toliko odjenuo, da bi se po tome moglo reći da mu je bila mnogo za srce prirasla. Zato se, valjda da tako lako i riješio da je proda. A nije na njoj ni izgubio. Za 20 lira je kupio, a za toliko je i dao Halil Efendiji. Hatuš Hanume je lijepo primila, kao sestru. Radovala joj se čak, iako joj ona kao džarije može samo izmećarka biti. Pa i Zelha, koliko je prvog dana bila malo i stidna i neumješna, drugog, trećeg i ostalih dana savi se oko Hatuš Hanume kao oko svoga rođenog. Pa prođoše i nekoliko mjeseca kako ona u kući i dani teku lijepo i mirno kao i do sada. Samo sad ujutru i uveče tamo pod orahom sjede barbar Halil Efendija i Hatuš Hanume, a Zelha ih služi kafu. Pa Zelha je i sve drugo uzela na se. Ona ih i poliva ibrikom. Kad se miju, ona stavlja sofru, ona stere dušeke. Halil Efendija kao i prije voli Hatuš Hanumu i ne odvaja očiju od nje. Zelhu i ne pazi i ne bi ni oči okrenuo na nju, da ga sama Hanuma koji put ne pomene. A jednog večera pred akšam, kad će Halil Efendija iz Ućumata doći, stala Hatuš Hanume već pola sata ranije kod kapidžika, pa sve osluhuje kad će mu korake čuti. Pa nešto veselo u licu, veselo joj igraju oči. Ne može ni da stoji mirno, već čas izvuče nogu iz nalne, čas je uvuče i jednako gvirka na rupu od kapidžika. Kad eto ti Halil Efendije, poznaje mu korak iz daleka, pa i ne čeka da se kapidžik čestito otvori, već ga hvata za ruku. Efendim, šta ćeš bakšiš da mi daš? Ama zašto? A neću prazne ruke da mi uđeš u kuću. Idi u čaršiju pa mi kupi jedan mafez. Mafez? Da, stambulski, sa ojmama. Hajde brže, ja ću te čekati ovdje na kapidžeku. Hatuš Hanume čeka, ne mrda od kapidžika, ama prošlo 5, prošlo 10 dekika, prošlo i čerek sata, a ona čeka, te ga dočeka. Evo ti mafez. A nije meni ovaj mafez, nego nosi Zelhi. Je li istina dinati? Istina je. Allah, ko ne kao Allah, Allah. A potad Zelha nešto manje radi po kući. Ne daje Hatuš Hanume, pa i bolje je odjevena. A Halil Efendija ide ponosnim čelom kroz čaršiju, rebri se i gleda visoko. A kad već prođe još neki mjesec i rodi se Zelhi dijete, pa još muško, čuda od Halil Efendije, tjesna mu kasaba, a uski sokaci. Pa onda i ljudi mu čudni. On im priča da je otac, da ima muško čedo, a oni mu požele hajrama. Nema da se onako raduju kao on. Nema da se zaplaču ili da se zadovoljno smiju ili da se zahvaljuju Allahu kao on. Pa onda bakšiš, koliki je bakšiš odnio Zelhi i ljubio je kosu, čelo, oči, usta, obraze i grlo. Pa onda se okrenuo Hatuš Hanumi te i nju ljubio i grlio. Cijel svijet da mu je, on bi ga grlio i ljubio.
A nije zaboravio i u džamiju otrčati onoga sata, nije zaboravio i sirotinji udjeliti, pa i onim psima na ćošku kod beledijskog fenjera kupio je sad za 8 metalika hljeba. Pa što se on radovao, ali Hatuš Hanume. Nosila ono dijete, ljubila ga, pjevala mu i kad bi se dijete zaplakalo, njoj to slađe je bilo sad slušat no što je ranije slušala u Bahči. Kad suton padne, pjesmu Bulbulovu. Ona je baš voljela da dijete plače. Kad čuti, mrtva je kuća, a kad plače, puna kuća, puna razgovora za kojim je ta kuća tako dugo čeznula. Halil Efendi ga nazvao da bome Hudaverdi, a Hatuš Hanume mu dala od milosti ime Paša i tako ga zvala, pa svi poslije uz nju pristali. I Zelha se radovala, ali njena je radost bila radost matere. Ona druge radosti nije poznavala. I tako u Halil Efendinu kuću uljeze život i snovi koje je nekad sanjao, dobiše opet maha. A što da ne? Kad se već nijesu naprazno, eto, on ima dijete, ima sina, pa dao mu je ime koje je htio. Sad još da ga Allah podrži i poživi, pa da izraste i knjigu izuči, te da stane zabit, pa beg, pa paša, te da služi cara, da car zna za njegovo ime, te i za ime njegovog oca Halil Efendije. Neće on tada biti taslidar sa 400 groša, otići će u Stambol. Tamo će Hudaverdi i Paša imati svoj saraj, pa tu će on sa Hatuš Hanumom gledati kuću, jer Hudaverdi Paša ne može ta sitna posla gledati. On će služiti cara, on će s njim razgovarati i carske goleme rabote svršavati. A dok je on tako sanjao, sanjala i sirota Zelha jedan san. Ali san koji nije imala kome, a i nije smjela ispovjediti. Ona je džarije sirotica, nju kupuju i prodaju. Sad je već i kroz druge ruke prošla, a ko zna šta je još čeka. Nju mogu i otjerati, i otpustiti, i prodati. Ali sad je ona dala svome gospodaru muško čedo i poklonila mu toliku radost. Pa zar je pravo da ostane i dalje džarije? Zar nije pravo da je Halil Efendija uzme za ženu, pored Hatuš Hanume? Jer rijetko je to da ko nije tako učinio sa svojom džarijom kad je s njom dijete dobio. A da li će Halil Efendija tako učiniti? Eto, to premišlja Zelha. Premišlja i danju i noću. A Paša Hudaverdi i Paša raste bome. Svučeš mu gaće, kada mu ih po i drugi put obučeš, a već mu tijesne. Pa onda ona glava, to nije glava, već glavur, da vidiš, rodilo se da bude Paša. A oči mu lijepe, oči Zelhine. A drugo na njemu sve Halil Efendino. Pa onda Paša Pašinski živio. Ne znaš koji ga više njeguje, Zelha ili Hatuš Hanume. Često se otimaju koja će ga poviti, a koja mu što dodati. I ove dvije žene, ako nijesu ni za časak bile sebične kad im je trebalo dijeliti ljubav jednoga čovjeka, gotovo su bile sebične kad je bilo da prisvoje ljubav ovoga djeteta. Bilo je časova kad je Zelha toga radi uzdahnula, uspavljujući koji put Pašu i ljubeći ga šaputala mu je jadna: Tebe mi otimaju, ti si njihov, a tvoja majka još je džarija. Tako raste Paša, raste te doraste iza Mejtebe. Opet 1, 2, 3 godine, te Paša izuči pismo i izuči i ruždije 2 godine, te je stao čitav momčić od 12 godina. 12 godina nije to šala. Halil Efendi je već natovario godine na leđa, Hatuš Hanume još uvijek lijepa i ponosna, no već stala zrela žena. Ali od Zelhe, od one slabunjave i sirote djevojčice koja je u 16. godini rodila Halil Efendi dijete, izrasla je sad prekrasna ljepotica. Razvila se, osnažila, ispunila se, nabujala joj kosa, nabujale grudi, obrazi osvježili, a oči, one vatrene ko žar oči što su i otprije Zelhu krasile, sad su tek žegle, sad su tek dobile pravu snagu, kao ono žeravica kad se u plamen razbukti. Da li je to Zelhina ljepota koja čini da je Halil Efendija od neko doba i brižan i sumoran? Briga mu pritisla čelo te mu i glavu obara, a on ju je tako visoko nosio otkako je sina imao. Teško da je njena ljepota to, jer on i sad još volio samo Hatuš Hanumu, koja je i lijepa, no koja je svo svoje srce poklonila Paši, te time ponovo zarobila Halil Efendiju.
Da li su možda godine koje ga brinu? A što bi ga one brinule? Nije toliko star da neće moći, samo ako bude Allahu po volji, dočekati da vidi svoga pašu kako je dorastao da cara posluži, kako se uzdigao visoko, sjeo caru uz koljeno i pronio Halil Efendiju ime kroz 7 carevina. Brine, a ne kazuje brige. Jednom tako pred akšam sjede na doksatu on, Hatuš, Hanume i Zelhe. Zelha prinijela mangal i filđane pa klekra kraj mangala te naslužuje Efendi i Hanumi kavu, a kad joj Halil Efendija da izin, uzme i sebi jednu. Paša napolje, pred kuvom sakupio ababe te digli tamo dževu koliko i grlo nosi. Hatuš Hanume srče svoj filđana, ispod oka mjeri Halil Efendiju. Vidi ona nešto jest kod njega, ali ne može nikako da namjeri kako da se zapita. A kad Halil Efendija ispuši cigaru, te uze perce da nešto pročisti cigarluk, naže mu se Hatuš Hanume bliže te poče. Efendam, a nismo li i veće gajile dijelili? Zašto kriješ od mene ono što ti na čelu piše? Dok nisam dobio sina, to mi je bilo najveće gajle. Mislio sam ako mi ga Allah da, samo ću sretne dane imati. Mislio sam samo ću sretne dane brojati. A što da ih ne brojiš, Efendam? Dao nam je Allah koliko nam treba. U kući nam je mir, ljubav, zdravlje. Paša nam je dobar kao gugut, a zdrav kao što Allah hoće kad hoće. Šta ćeš više? A to je ono. Ja bih htio nešto, vidiš, Paša je svršio ovdje Mejtebe, svršio i Ruždije. Pa ti znaš moj me, hoću da ga pošaljem u Harbije, Mejtebe, Stambol. Moram tamo da ga pošaljem, a nemam, znaš da nemam. Hanume se zamisli. Što je imala nakita, ona je već dala da se Zelha kupi. Drugog nema, a da ima dala bi to. Ostavi Efendom taj merak kad se ne može. Biće Paša sretan i bez Harbije Mejteba. A može on biti sretan, ja neću biti sretan. Taj me je merak svog obuzeo, toliko je godina Hanume, kako ja to mislim, ne biva da sad zaboravim. Pa treba li mnogo pare, Efendom? Treba, 10 lira na godinu, 40 lira za 4 godine i baš kad drugi mastrav. Mnogo. Eto, sad znaš. Izađe Halil Efendija kroz kapidžik i ode u čaršiju, poslije već nijesu Halil i Hanuma o tome nikad govorili. Kad bi koji put ispazila Hanuma da je Halil zamišljen, a ona bi mu pričala mnogo drugih stvari da samo zaboravi gajle. A jedan put, poslije mnogo dana, kad dođe Halil pred akšam kući, mrdnu nešto očima na Hatuš Hanumu da dođe za njim u odaju. Tu sjede na minder, pa i fes zaturi koliko mu se zagrijalo čelo, a Hanuma sjede na malu sandaliju kraj mindera, te da čeka šta će to tako važno biti. Sa Halilovog lica ne možeš pročitati ni da li je što dobro, ali loše što će reći, a ćuti. Dugo ćuti, te jedva najzad poče. Našao sam pare. Allahu neka je hvala za sve. Što me ne pitaš kako? A šta da te pitam, Efendom? Ti znaš. Kako si ti naredio, tako je i dobro. Došao je nov paša, Čurda Stambolija, Zenđel. Ima velik harem, pa čuo da je u mene lijepa džarije, iska da je kupi, nudi mi 50 lira. Hatuš Hanume se zamisli, nasloni glavu na ruku, pa se dugo zamisli. Žao joj beše Zelhe što se naučila na nju i što je Zelha bila dobra, ali što će joj loše biti, ona je džarije, te džarije. Bolje joj biti u paše, no u taslidara. A poslije više je Hatušu boljela briga Halilova i sreća pašina. Šta kažeš, Hanume? A ja kažem da je damo. Jel kažeš i ti? Kažem, ako je da tebe prođe gajle i ako je za pašinu sreću. To je bio sav razgovor. A sutra na podne kada se Halil vrati kući, saopšti Hanumi da je primio kaparu i da će poslije podne, kad preda džariju, primiti i sve ostalo. Hatuš Hanume pozvao u svoju odaju Zelhu,
Namjesti je da sjedne kraj nje na siđade te joj poče polako razlagati kako su se ona i Efendija zbrinuli za njenu sreću. Prodali su je u pašinski harem. Nijesu to učinili novca radi, ona im je dobra i ne bi je nikad novca radi davali, već eto za sreću opet njenog djeteta, jer tim novcem oni će školovati malog pašu, njihovog pašu, poslaće ga u Stambol te da bude veliki i srećan čovjek. Mada je Zelha džarije, mada je to sudbina sa kojom bi ona trebala da je izmirena, ukazao joj se ipak jedna teška suza u oku. Ali mora da je Hanumu poljubiti u ruku, pa tek kad ode u svoju odaju, a ona zari glavu u dušeke i teško stade naricati. Poslije dugog plakanja diže se te stade sa ovog i onog kraja kupiti svoje haljine i vezivati ih u bohču. U tom dođe i paša koga je toliko tražila, ona ga zovnu, zatvori za njim vrata pa ga pritište na grudi i stade kao nad mrtvim naricati. Dijete se uznevjerilo pa je gleda šta joj je, ali ga ona i dalje ljubi, ljubi mu kosu, oči, obraze, vrat, grudi, ruku, ljubi ga, jer on doista za nju umire. Mene su prodali, sine. Prodali su. A ti ostaješ. Ti si njihov. Ti ćeš sa tim parama što će oni za pazar dobiti ići u Stambol. Majka te nikad više neće vidjeti. Neće ni čuti za tebe. Ja sam im trebala samo da te rodim. Sad im ne trebam. Sad im trebaju pare. Pa su me prodali. Tako je jecala bijedna žena pa je čupala kosu, kršila prste ili ih čvrsto obavila oko malog paše i stegla ga na grudi kao davljenik, kao lavica svoje lavče na koje lovac pušku naperio. A dijete, ne razumijevajući šta se sve to zbiva, pokušavalo je čak i da joj se otme iz zagrljaja, kad bi ga ona samo pustila. Uzela je i makaze te mu isjekla malo kose, metla je u svoju bohču i jednu njegovu papučicu, jedan njegov stari fes i jedan mali mintančić. I Halil i Hatuše slušali su njenu pisku, pa i sami su plakali. Žao je ih bilo dobre Zelhe i njenih bolova, pa je nisu htjeli ni uznemiriti, već pustili neka se isplače. U tom već stadoše i kola pred vratima, tada Halil nije imao gdje, već dođe na prag Zelhine odaje. Zelha, ostavi se plače. Krsmet je valja da takav bio. Možda je za tvoju sreću i za sreću tvog djeteta. Bila si nam dobra i da nije bilo nužde ne bi te davali, ali eto, moralo je biti. Hvala, efendem. Eto, kola čekaju. Hazir sam, efendem. I Halilu i Hanumi poljubi ponizno ruku iz kute od haljine i uze alal. Ne okrete se više dijete pogledati, ona ga je oplakala, ona ga je sahranila i nije imala snage više da ga pogleda. Samo kad dođe na prag kućnji, ona pade na koljena te, lijući suze, cijeliva prag, a zatim se okrete Halilu i Hatuši te dodade: Čuvajte ga. A nekoliko dana zatim u onim vatrenim kolima što su spustila čitav oblak dima na poljanu kroz koju prolijeću, sjedio je već mali paša, Hudaverdi paša na svom putu za Stambol. A iza rešetaka bogatog pašinog harema tužno je gledala u nebo mlada i lijepa čerkeskinja koja se tješila još jednom jedinom nadom. On će možda postati čovjek. Veliki čovjek. Imaće para, pa će se valjda da tada sjetiti i svoje majke. Otkupit će me on tada ako me samo nađe. Onda ću i onako biti vrlo jeftina, jer ću već biti stara.